M23 yashyizeho abayobozi bashya b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ihuriro rya M23 ryashyizeho abayobozi bashya bazayobora ibice by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru harimo n'umujyi wa Goma. Bikubiye mu itangazo umuvugizi w'umutwe wa M23 mu bya politike Lawrence Kanyuka yashyize kuri X kwa 5 Gashyantare mwaka 2024. Itangazo rigaragaza ko Bahati Musanga Joseph yagizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Bahati azongerezwa na Manzi Ngarambe Willy wagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibijyanye na politike, ubuyobozi n'amategeko. Ni mu gihe Amani Bahati Shadrack we yagizwe vice guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ubukungu, imari n'iterambere. Mu rukira rwo kwa 27 Mutarama nibwo M23 yemeje ifatwa ry'umujyi wa Goma ufatwa nk'umurwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru. Ibyo byajyanye kandi no gufata ibice by'ingenzi bigize uyu mujyi nk'ishami rya Radio na Televiziyo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikibuga cy'indege cya Goma n'ibindi bice by'ingenzi. M23 yari yamaze gufata indi mijyi nka centre ya Minova yo muri teritwari ya Karehe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umujyi wa Sake n'ibindi bice byo muri iyi ntara. Bahati agizwe guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru nyuma y'urupfu rwa General Major Peter Kirumwami wayoboraga iyo ntara. General Major yishwe arasiwe na M23 mu gace ka Kasengezi, aho uyu mugabo wamenyekanye mu guhuza imitwe ya Wazalendo, FDLR n'igisirikare cya RDC cya Kongo yari yaje ku rugamba kureba uko ingabo ze ziri kwitwara mu guhangana na M23. Nyuma y'urupfu rwa General Major Kirimwami, perezida wa RDC Tshisekedi Flex yamusimbuje Major General Evariste Somo Kakule. Ishyirwaho rya General Major Kakule ryabanjirijwe n'iteka rya perezida wa Kongo rimuzamura mu ntera ava ku peti rya Brigadier General agirwa Major General, ryatangajwe ku mugoroba w'itariki 28 Mutarama 2025. Uretse abayobozi b'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, M23 yashyize mu myanya n'abandi bayobozi barimo